Me wana mi boka bodo ojle ogbesusu gege wenu. To kan heji mi nan tindo droje gonjo mi on Kristi Jesu tondali nando non la wendagbe podo nando ma homenjrado ho. Mi nan sono ma nupi plongbon owewe dali kele dide asisa ogbesusu gege Kristi ton drodo. Bon chomion eton lo lukuro kede dali mina so no tindo ojre ide gbibo eton na gokona mi gbon na do hode na mado ganon le awufie salon le mehenu kundo biale asu kwasi po le wendo etito tu klame le podo akota le mvemi na mini tunto mi ton ayi na do mi mando ogbesusu gege lome podo na do moi to go flame pata. Me wana do pon chomyon Kristi Jesu tondali mi soli leje okan loji hin okan mi ton ogbe soso gege koji bo nri wa mi ton he mi no mo ehin o weta o ho wi weton mi to nu kon itu eme bo egbe mi na leje o so hia o ta foton nukun lupoji owe eyin hihia dole yen so se ogbelele de son tempeli lome to dido hlan angeli shionwe le domo miyi bo tuntun ogo homegle chiwewe ton le do aigbame titan yi bo tuntun ogo eton do aigbame agada yinyon nyan so kon gbeto hetindo ohia kanlin lo ton lego po ye heto taliaina boshio eton lepo angeli aweto so tun ogo eton do ohume eso ji ohun ome kuku deton aiha ye ton he to ogbele ton soku to ohume angeli atonto so tuntun ogo eton do tosisa daho podo do asisa do me ye solesun ohun yen so se angeli osin le ton domo dodono we hie dokpo hetin boko tin hie me wiwe lo na hie dahwe dole utu na yeko son ohun me wiwe po yewe ganle po ton dai hie ko so na ohun yenu yetin je yen so se angeli devo ton son fie agbalo te dali to didomo mowe okluno e shiwewe kan hu ngbo po dodo po we wedida to ile angeli elento so tuntun ogo eton do ohweji yeso yi hlan na do yi mion do fio peto yeyi yozo daho do hen awutu gbeto ton fio yeso to nuzan do oyin chiwewe tongo hetindo hlan to asonyan kan heleji ye ma sol len vojo nando na kigo igba angeli atonto sotun ogo eton chegbonu do ofin kanlin loton loji aholu eton so do zinvlu yeto ode yeton kandu na awufiesa bo soto nuzan do
bo so to nuzan do nu jiwe we o lontongo na awufie sa yeton po agada yeton po ton wutu ye ma sol vojo na o walo yeton gba angeli shirokpo so tutun ogo eton do efruati oto da ho lome osin eton so na yeni do jla aliho do osin eton so hu na yeni do jali odo na aholu he son wezeten chale yen somo pigbo mawe aton yeta iri bese bo ton son onu tleagoni lo tome chegbonu podo son onu kanli lo ton me po son onu yewe gan lalo no lo po ton me chegbonu na yelewe gbigbo ahovi le ton heto azon jawa he no yi aholu aigba po aihon le po ton lede nando be ye yi pli han ahwan azon da ho shiwewe kan hunu gbo to kan hunu po ton logbe tua yego nye na wa di ajoto nando nyena wa di ajoto to na no we ewo heto aliho ho bo so se avo bo so ze avo eton do na enika zizonli to ome yebo na so mon nyan eton eso be ye ipli do ofin ye no yiro amagedoni to ogbe eblu tome angeli shion we to so tuntun ogo eton chegbonu do oji hwe home ogbida hode sotun son templi lo tome son fihe ofin lo te tomon efo ogbele sotin po oso po abikpo aigba hihwan daho so hwan ehe nko manjo gbede wenwena peto ko tin to aigba ji aigba hihwan gangan monko de he klosomo otodaho lo so tlen do teme aton otodaho akota le ton le so gba Babiloni daho soyin fifli to chiwe enukon nando yi kofo ovin omegle eton ton he hunzo ne lokpo so hunyi yema so mon oso daho leba kensu daho fle son olomeje gbetoleji kensu dokpo di ojile talanti dokpo ton na pinpin gbetole so to nuzan do chiwe ego na tukla kensu loton ton wutu na tukla eton losu gbau ni she bo me wana o weta enelo he o sohia o ta fotonu kunokpo mina yima do he o akpa vovo atonji akpa tintan mina yiro o homegle tintan chiwe weton homegle tintan chiwe weton na o jlede
ete tu mi do yoro homegle titan chiwe we ton na ojlede mi kon wo chan bo mi pon mi na mo lo angeli vovo attends we kon homegle ye ton lodo aigba bo mina bele son o soki alone mo o taiton afofoton knopo afo tintan doje afo chanwe to bo edo indido hiya mi do mo lo etewe zombo homegle ne royin apatintan ni mi lile bo je o ta foton loji bo je vivo nu eton afo chanton yedodo azosoti bogo tempili chiwe we tome ata idi gigo ma uton bodo a cheki pa hon ton po bo mede pepe ma so singambio tempili etome kaka bo home gble nu eton chanwe lole do ki kondo aigba do gbongeli lole ji bo ni gbeton lenpon o gbe titan de na wa iha men tome we di nko kan bi ro etewe na jobo ma u chiwe na wa kon home gble apatitan de do aigbaji be mi mi ko monda ile mo win home gble yo vo yoro entrer en jeu we mi mu enele vleke se we mo home gble lo papa fi mi te hele din we yin home gble lo papa bo nu hi kana zon lo ni nu na mi do mo lo nko do mo do mo lo akun krisiton podo mede ho akweto krisisi nkon bo note kledi de monta di asieton toli akun krisiton gbonvo asilo mo so gbonvo aside na ya sro me gigo me ku egbonvo ho akweto nkon to me bo akwe hi ho mi ton lo akwe hi ho de asi krisiton do to mawu nkon eduache na no singa no do gbedide bodo ache ki pa home gble chiwe we ton de le pote mede ko do kan chicha nugbo bodo chiwe we po bo nyo de gigbo kun ton gokona gbetok moto de o ve support me na no ve chiwe we na kota abi na hwendo abi na togun abi na gun na home gble ton ni ma ro wajile we donte ena yemi shigba mi kombo chan mi na mo do tofi yidoro to vivonu afofotonoton yido mede pepe matindo ojroje na no skando bio tempili lo me eba yido mo lo a cheki pa krisi o ma wuton ni hon to ni won ta iri oso kaka bo azoda o go tempili eto me ema na teme petori pepe li skando bio na ro skando ve ni nwe na mi do ni mi ugbetole to yi seme mi de hoto to aigbaji fi o demi ton no pon fide kaka bo na lo je lon ni do fide angeli de na don na de nko do kun to weta Daniel to me de mi to o tai ton de na do o to do puropo we angeli de pache na bo mi mo de chiwe edohia a chekipa angeli Mikaeliton to oto Israeliton ji bo ni mi mondo mo mi na mondo o demi ton le medele we no ze so yi angeli okuno ton le we no ze so yi na we kana joro bo o de mi do ho e ma so je flin nu me to de le do ro akun Kristo ma so tin to aigbaji we ni mi ka do kin pon mi na mondo e ma yin gbo nu de na zonwo o gbeto ri pe ati agun Kristo si o de ma yin nkan to chiwe we si nkan we yin do home gleton etuntun bo go fly e ba ido e ko do suru kaka bo tim de wa je energy bo e kon eyan yin bo e do evo ma so me de sin gbe na se ati Jesu Kristi sin gbe ma so na se ve ton papa Abraham lewe na wa abi Mose abi Elijah lewe na wa nkan eton man e ma to me de pepe sin o ve na se henelo ezomo azoroti to tempili lo me bo me de pepe ma singambio na lo singando ve bo etewe na yin nuwe na hen azotiti ene wa me wana eyin lo mi kun owe lo bo pon bo le ko so yi
afọ fọtọn lọ me gbogbo yin o hihia toto hiwe me mina mo do mo lo ye nwa to yin afọ atonto oweta fọtọn kun lo poro me do le hia do le ma hia me ni se ni so se angeli o sin leton do mo todo no we hie dokpo hetin bokotin hie me wiwe lo na hie dawe do leutu na ye ko son ohun me wiwe po yewe gan le po ton dai hie ko so na ohun ye nu ye tin je e ba idomu lo agun Kristi ton pàápàá to aigbaji to hwenenu ye ma so ase de lesin gbeba kakabo ki clan gan wa ntoli ni mi fli Kristi Jesu sin ho e dodo fide do mlo mi le ma wa na los kan hen jijo wa e aigbaji do kwen doro po me ye na mo mi aton bo mi aton ni le mi aton na jagodo me anwe e dodo o to na chite bona ze vieton ze sana oku o vina chite bona ze to sana oku beto lu propo na do ta idi kento hen meton boni ekun akun lo su ta idi hen me mi to gbigbo meton ebi e ba ido mo ni to kleine de po ni gbon hen do me ka bo abi akun me Jonah Martin ntoli dekwene ni ekun to nugbo me e madura no akume shi ba wende je akume nu he na he ho megble chiwi e ton wa dokpo ni mi na do ha na we ene ngan wa pon kika kono tito akume tegbebo chiwi e kono se de mi to ma me wona ni eje wende ye do ye je me huji kele dide o holo do ye ko son me wiwe ton supora ipodo ye we gan po e ba ido wende me de na fon yewe no de na fon bona sre yewe no de vo abi agungan de na fon bona sre agun vide abi agun vide na fon bona sre yewe no de bo ye dan do hu to kleine me o hu ene le na ya kwa do to chiwe we sinko bo ndinu ntoli ni mi we kun hiato mi no yoro gbigbo kun to ni sigan tumo na mi we do yen tele e ma yen na yen de wedido we nde nje hihi aji ni nko gba gan hode bo ahunche gbigbo kun to he mi kun ohun ni do hia you know to tumo na mi gbigbo kun to no to tumo na mi we ndo amono nwian dekpo da wene lo ta kunme to yiseme e ma ya kunme kelene abi to yise no le tenti bon o yo voyo do persécution de ma jokun e na wa jo bon e ni lo e na he boya o beto de do 144,000 lo le de do na pe e ne we gan he me ne le chai do me wiwe ne le go iro yo fo gbe me le marti me de kuna kundi de Kristo le bo wenenu e na he ko me gble shi wi e ton wa ni ka he ko me gble shi wi e ton wa ni fifili na mi do mo oho kuno ton ko do Kristi Jesu do we chu mi le na wa oho we kun lo mo Jean Baptiste me hedo Elijah sin gbigbo e na jenu kon mi bo ni ka jenu kon mi asante na wa e na don gbigbo ovile ton wa o to le de mo na don gbigbo o to le ton wa yo ovile de jiwi ewe ni ta va o togun lo sudo e pa do we ki kleine dekpo e ki o we so me ni kaka bo na hu mele na e na wa akume kondo po si hihon ma so monte me ba Eli si gbigbo e ma so monte me to akunle me ba bo nue gan ni nue to na he ho me gble titan lo wa ni bo ni mi na kun apa aweto ji he mi na ro ho me gble chiwe aweto aweto na jirede mi na bele son e afọ chanton tolo jewe kaka do waje e afọ foton kunlopo weta ota foton kunlopo o so hia loton bo ni mi to nu kon yi mi na mo dide oho loto didoro
sode homegle titan ye ki konto aweto ye ki konto atonto ye ki konto mele malen vojo ye sa gbe hun ton buroto ho jagodoro ehin me wiwe chiwe ego bo kikon ehin homegle apa aweto ton lo ena hen angeli vovo aton bo yule lo su ina so son ehin kofu homegle lo ton dai bo wenenu lo we ye ro o ta wo tolo o afo awo tolo dole ma ya mi ni se angeli atonto so tuntun ogo eton chegbonu do òfin kanli lo ton ji e baido wenwe wedida titana wa ntoli me wiwe njali me wiwe he huto akumele hutu apa awitona wa to dogbon me heyi ohia kanli nina kan gbigbo de taidi abese lo bobio petole me na ndo skando klowa kakabo meyi gbigbo ene do aito he rodo fo prophet yewe no lalo no ena bio tali ayi ka mona pabochi odote mona dodo enewe ina sin uwe nyenu afli oho Christon he dodo be ni peto vi ka wa igbaji be na mo yise Jesu Christi we do mu holo nu gboje webe e ba iro agun Christon e mo yi lo me ntoli ni holo do yemi minamo to afo awo toro ye do mlo me yi hiya kan liton le yo wule jiwe ho me gbele ne lo ena wa son do to nyina kanji bo ena he awu fie sakite ngbe wa bo ena bibla kan ena do kan de ye no zotondu do awu fie sa na sinye somo bo iro angeli chopoto wo suno sa ko go eton bo oto efuati ton ena nfufu na oheyin aholu hena tonson ohwezeteleja yesi ngando moalio na do wa holodo yemi nko tumo eheyin efuati sin otoro na mi to gbetawere do to de we sepo Israeli otone nu gbigbode demele ni mi dido toto ena yemi eta dinami do eheyin osohia otawowe otawoto we bon ni mi ka to pon meni lo leji mi na mo lo jiwe ewe e ma chika adodo no pipe we adodo no pipe mo e angeli lo sukodo bon boya ayin me de boto ki kama de do bon na peto na honson ho me glene leme ni a honson ho me glene me ni agbepo to aigba jije bo ye wa do khia de yin na yi o to lo honundu o to lo yi to be o to lo sanu dide ye wa do wa yi do yen vije mele ran do o to do yi to ho me o to do ifile mo so chon mask bo peto so po yi gbe na mi ni pa yi ntoli wene peto vi de do Jesu na yi gbe na he lo be mene enti don to chiwe we madike bo mina don to Jesus in come bo den kaso do hia o bodo de wa iha chebe do boya mi wule ma so fiba oha mi wule hele ton ye yovo gbe yoro génération mi ma so tin ta igbajiba na we kana indo na vi mi ton le vi mi ton vile we mi le la ho de tin do chiwe e mi le ma so tin to igbaji ntin do mi ton o vi mi ton vi mi ton le tin to igbaji adike ye gbe da iblo adike gbe we da iblo na lo sin do hi ane blo na ya konkipan na lo nu ton to tu klane me to Jesus sin ni come bo ni domlo enando yemi titengbe bo minando nyonu de utu wezomo ndo akun Christon ma ko yi ton son ayigbaji eyinomlo mi hia ota o wema malkuton ota wiene afo atonto bodo eheyin o wema Colentin leton Maria Colentin le o Colentin aweto ota tonto bele soin fo aton mina mo nu e do fini
hihiarole mini ko beleson otaineto beleson afo fotonkunropo hihiarole ene utu mi manyon nudiko shigba gbeto miton gbonuton to tidon shigba ye to gbeto miton hometon he je yoyo egbeso nanu kubia miton wiwa eheti na nukun wiwe dopo to azon kiklopo gigo kiklopo pinpin madopodo he hunkan po wa na mi sole mi manto onuhe yemon lekun adavo onuhe yema mon le na onuhe ye to mimo lewe tinvieton shigba onuhe ye manto mimo lewe mandopodoton afo ota tontolo afo atontolo lole mon do ye shion avona mi ye manto na mon mi to omegba na mi heti to ogoho he mele he ye do agbana to wiyan emayin do ye ma so shion vona mi utu gba shigba lehe shion vona mi na ogbe nido ze oku mi bo ni domro nado tumo na kleun eba ido oholo ni iraro kwesina to kleun edo ido agbasa ehede mi do po to klahe mi gan so nukun mo po to aigbaji to nukun bibia nele hwenu o jeli we tina ntori ye ko so na agbasa gigoton de vore pori agbasa ehe toro ete mo to kla bo mo depo de do de pepe de na chido kele di de ohota loko do to ehe o sohi aleme o afoeton nja fi he do te do mo do tona no me he ye ma monto o me e ma monto me afofoton lodo do ayego nye na wa di ajoto tona no e wo he to alioho bo so se avo bo so ze avo etondo na ye ni kazizoni eni kazizoni to ome ye bona so mo nyan eton eba ido wende agbasa helo na to awufie sa mo ntoli wende homegle ne lo yin kikondo aigbaji boya awufie sa de na jemi wule rosugo ena je asi krisiton akun krisiton go shigba ni mi pon we mi hia to kolenti me edo to mi adogbi gbon na mi do mi ma dran dibu so de awufie sa lo na suso mi ni agbasa helo mi na de dai bo agbasa ki go ton de to tekno mi na gigo chiwe weton bo wende awufie sa ni lo kanati fine weye na anyo mehin yise no he do avo pipe ni edo yise no ya avo chon e ba ido mlo to krisisi nkan e ma do depo de pepe to ma usi nkan e ma do depo de we nu entole dide opo klon mi no do ni akudro boya bo anu mo de we to me to amlome e ba ido to chiwe we si nkan o mewe ati ama to awuma to gowe e ba ido depo da honetin dekpode timbo ahovi do to mento ekponka bo do dido hia chiwe masu abahwene toli ndo na akpa jele klewen we mina mo no we ni nu lo chiwe we na lo nyon mehenye to le we do ayego mi npa yin nego Kristi Jesu do emile na wa di ajoto e ba iro mina to no kundu ikaka mi ma di do ha mi ma mi muene we ten we kana wa chobo jobi ndo bo mi ka wo fie sa me hegmo e ka do mi na wa ma we mina munu chijo eni no ena he
me ma o me ne si nko e mo kan do we gbo mele he yo e de ro yi se no abi ye we no bo ma yi se no bo yin ye we no kro ton le e na de yi me po je gbangba do supora ton son e yi se no adodo le me na do ikon do popodo e ke yi o ria nya kanu re po na do singando ho na do singando du na do singando nu we mi pokolo jika no amoro he baba o ho dia no dodo o gbelo o fo tata de we ro nbo e lo mi no to tu kla tata je ntori o gbe ayi ho gbe ko togun le po we mi pon ph mi do a che pipa akolo le no le popo mi do adwan kan ho to adwan yin de dina de we to adwan gbawe adwan do kwa to kontu me adwan wale mo apon jire ne me mi tu kla lo be bo me do kwa bo yi se no ye do kwa poko ri to o kwa gba e ton ji ye ma kan gan ifire ye ma kan ha mi ma mo ro kule konta we fini we na no me dalo jis me do yi se to krisi melego boya we no edo kwe gbigbo kun ton e ma wa pa na ya bi so wa pa na yi bo ye ma nyu e bo de ye na o yi tinte me ho do fi wi wurale mo na di fi o sin na tinte fi endudu na tinte bo gbe ye na do yi gbe to supo so tu klein elesi ye ma bi ba ito ngo de ro chire ne le ni ma mo mi to de po me blo to Jesus sin come so de gbigbo kun ton do remedi lebo ndo to aho ndo to tuntumo o to de na sele chiwi e ni na ye nunu e po to zinzin po ati kogona na ni sika do wule awu ndagbe ton he depo he na he jeme to ma o sinu kan de ma do ayin mi ma iton to Jesus sin come bo boya mi na o ton so igbaji fi aho mi wo ha ehele generation mi ton le gan o ton so igbaji wo le o vie mi na jodo vie mi na jodo won do igba tin do yin ko mi ton hele ye de ton ni ma gba Kristi da eblo to Jesus sin come bo mi na leje apa tonto ho megble jiwe e to na jere de atonto lo bo wo ebele son afo ota fotonu kun lopo owe so hi aton lo po rojo e afo fotonu kun awe kakawa doje vivonu lo konukun lopo we dodo we ndi angeli lo ekon o homegle eton lo sin kofudo ayigbaji ogbeda ode dorun mo ayigba wa won dide ayigba ma won pon gbere so we gbon peto kodo tinto ayigba ji bo so mo petole to ayigba ji irodo ayigba lo won o to daho le ye holy ayi Babyloni lo so holy ayi ni fiflina mi lo o to gun we yoro Babyloni o nyene ko ti wende o gbetole ye fon tite na rodo mi o le lo suna gba to gun mi ton kaka na imo jiwe we o to mi ton aho hu mi ton abi aho no tenda ho he na ya kaka bo na imo jiwe we tro peto ton yen le ku e ma juro jiwe we ton we edodo hiaro muhe beto yi wale he ma ni wi wa son jiwe we sin dro pipe mele ple po na hi holy ayi we so do o to le popata akota le popata ni de wo lodoru ye mepo na mi mandawe ye na hi holy ayi ido o to da ho le so tlin do teme aton o to da ho akota le ton so gba ye so gba Babyloni daho so yin fifli to jiwe we sin nkan na do yi kofu oven homegble eton ton he hunzo nine eyemi we mi kombo chan me wona mi gbo mi no ho de do jiwe we nu e ma zon jro to me adike yin bi bible do de ma anote to ga he to sinu kon le abi o mi gan le nko e nde bo yin yi sinu nve mi no ho de do gbigbo kun to ni gokona mu yi wa mi ton le na nde mi na wa le ni sigando yi nu he na ya lo ke to chiwe o sinu kon bo ma yin o gbigble we mi fli o hota le do ma yin o agbasadali kabido gbon hin ran mi ton dali we mi sin bai si ba kun gbigbo o kun no ton be so to hiaro jiwe we na do suru kakaka amo suru we ton na do limit dide yo foran yo ogun na no te na jirede na no te to jirede bo ho megbele ro na wa
wa kun Kristi ton ka so pe poto aigbaji e me yin edo mo e mi nu mi to bo khia rezeze e na ye mi do akun Kristi ton gbe tin to aigbaji me wona ma yi nu ko hun kan mo ni ro mi na kwesin do clean mi do e ho me gbele chiwe e ton na jirede vovo to vovo aton we na wa to alopa vovo aton ji to titan e na wa na no sin hando wa o to wenwe ye ko hu ye we no supo bo hu yi se no supo ntori ogbe yi e ton kan chicha e ton ngbo e ton po jiwe epo bo ho me gbele ni ro na yin ko fu vovo aton we na kondo aigbaji bo wenwe ka kondo aigbaji mi odo mi na hen ho me gbele ni ro wa wiyan to akume me sisre de o to na ze fie bo ze saran kento o finance to bo ze saran kento bo ene na ipo na hen okuwa jijiwa ena hen ohwesi so me wa pa ogbe to sun pon ku bo apona lo jiwe we pe na kon ho me gbele apa titan lo dai bo ho me gbele apa we toro ena wa yi me wenwe gbe to sun po ye wule ni ina kondo popodo hi anyina kan no lepo na ro hi alo na o sin do honu na ro sin do du ntori mi o dokun to holo me je do me dile na yi gan a check pa dile na yi gan ina iteme bo ni e ma hi a ito e ma kan ho e ma kan yi e ma kan go e ma kan wa ni pepe bo mi o do to apareji pon do nwe tole ra ho ayi gbale dai flele ektale bora don jin kuneji bora do ototole bora do fi egbeton gan se taro he teno to hogbo le mi bo apa tonto si ho megble egbon kodo we na yin mi na he won ayi gba ton wa kele dide ayi gba ma won kun gbere so we gbon pe to ko jo e ma yan edo mu ho lo edo mu chobo so de na yin gbo mu de gba to su po na gbe le fojo ye ma le fojo jan ye gba poto tin kon yi to clay ton mi to din don e ton si o aho shua ye gbe na din don si on tro o mi gbo ma ho de baba to Jesus si nko me we mi do mo lo klo ma to ye me je nji we nu gbo so de suru to e ma do fifo gun e ma so do bibekun e so ajewere nu wa to hiaro mi ma yi do mu kaka to yi shiba won de na gun viro propo na yi se ro propo kule kun ina wa ka bo mi na hon ton so ye me adike mi mo kule pon mo ko blo ni ayi gbe na je bo e wa be ba yi do mu lo mi dura pankon hihun mi na ro pankon eto mi me he gbigbo we adike mi ton hihun ro je gbonblu adike mi gbe hihun dai blu adike mi de ko ton son gbigbo to ego blu he afo mi ton lodo to yi se to me he vi mi ton le si afo lodo to je Kristi me na eni ma lodo mi ma to e me na yi gbe na ro yi hi anyina kan toli ayi hon fi ton sin le ntoli ni ndo aigba sa e ro tegble mi so do de vode buna yi to nkan to gigo me baba ngode do didi azami do bo ndo to holo adike won jie tomblo ntoli ayi hache ni ahe bo mi no fli wele pon to claro proposi nkan de igbetora yi ba si bon ano heme bo no fli won hode na me do to si sele adike won jiblo bo ni ye reze when they wule na so se we lo bran hia bo ni mo yi hun gan didi anami do to Jesus in come e chero mo to in Jesus to me hode lote ise me wona wa adogbe chese bo je mo hun gan nye wa adodo no te na sin no mo kaka bo ye magan ho ye magan yi bo ni e ma hia bo na na ru ngbo na we na ho ngbo na we na ba igbo e do hia romlo mu aigbaji fi to le o jire de we etina jiwe ma da mi na aigbaji fi kere e da mi na no gigo eton na no gigo eton na no do gigo eton hia but they have to gbechesele mi o do yiro we na ni to gan wa yan lopo ani to kan kon do popo epo mi o do yiro we e ma to yan do to epon han e ma to chiwa to epon han e ma to kipon avocado ya uzi egbede o megbele e do wa di atero wa pa pon kipen to lepo yin zrun we do afford ni gbeche mi bo je na so mu bo je we ho kunu ton do adiko ton sun ihin ogbe ho goblo chiwe e do yiro we gbon peche dali ile wa bo ayi hunle gan ile wa gbogbo hunle gan ni iwe ta ni ofi
buton we do go bu jira we do bu dua ihatwe boni ando na we nkankan ba ido o deje mi na ho ma do le ho okunu do blo da igba nu do mo tegbe ho lo je an sodo to nugbo me bodo iha pipepo an to yin me de we me do mu he de ndu do de ma yan ihun nugbo e bo hun to bodo ro po yin po siwe we ndo segbetwe nse yuro twe bo mo do apato no yin lele no yin gbigbo mi bo wa to yin de jona we chale wa le bra na mi chale le iha chiwe di iha sisi ton so yin me bo da iha yo do yin me hunre mi gan wo hunre kwen to che gan hunre mi anami le po gan bo tun kan mi ton so nu hin ro kun bibia nu hin ro de poto nu hin ro hen to me to Jesus sin kom njo du a holu hawe when de Christian hoduru na wa igba jiji we bo khia mi do got wele but when kun bibia nanti to clarity adike ngbe we da blue hemi note to jelo kuno kedeme na gigo ni to ton kere akan shosho to Jesus sin kom we ho de rote ise ya hodo mu abi eso na gbodo wa hodo gba lo pade bo ni rokunrin gan bi o pegbe ma se lo de hun lo yin lo wen we akan azan egbe jawo enejo bo na tin andi agun mu da gbe ton de hun so bo na bi emi anu skan lo du ho gbe ton na lo hun to gbigbo mi bo na ro yin me ke alo yi to siwe si mu kan bo ye sun gan so ala won da gbe na me de vole to gbe de vo eyun mo yin dora no trala nko de do on gan mi ton e ma yi do fo to Jesus sin come mi ndo do che bo so ndo do me nda ho ti si Jesus ton e se gbe de vo to jile mi ton ogbepo gbesu ge po me e da bo